Kinoi kai SSA hapok kalama jong ke Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan Schools Association MSSASA. Hagasan trik naitung kilalej ai degador khas sa Menteri Ketenat Pulih Putih ba Lakmen Remboi bandawan ke sarkar bukan siu pendep no ketulap ke bangsa jong kinoi kai SSA ka bagi dei hok banyo. Kinoi kai SSA hakji kendo yu ba Lakmen Remboi kiladawa ba sarkar ke ban pelaj no ketulap jongki ke belas akut mentalasan benai. Bat kiladawaru ban kentiu no ketulap jongki. Presiden ke MSSASA uba Aristotle Rembai ulong bagi nohikai SSA hagajela kim shimlayo tulap na do benai rempang mentakasnem. Bat kani kadai namar kajing bamdap kepisah na kesorkar jela bat na kesorkar pedeng. Bat kiladawa badai ban pelat no mardor ya ketulap jongki. Ulethuk bena kaliang Menteri Sorkar ulakular bansiu no ketulap jongki nohikai na kebenta ubena yayong jemang bat jeliu tang shio kepisah na kesorkar pedeng. Lengba ke ad hoc installment bat ke first installment. Unong ilam ke SSA ulong bahaka mang tengka jong kene senem ke sarkar kelapha henriu spa anyo klur tengka. Bat ke sarkar pedeng kala ai ke jingkular ban ajing yarap lai spa anyo puar klur lai pun riu lak. Bat ke sarkar kan haban pelut nala dia sa lai spa klur tam. Bat kani kelawan ra ke jing e. Uba Aristotle uliatho basan ke sarkar kan salum ke jingelang banetai sani halor ke jingdawa tulap kene hikai SSA. Bat banetai ru halor ke jing ajing mud ban mang kambo ne ka mang tengka na ke benta ke SSA. Bat bantung kampurano yakino hikai SSA. Nakaliang jong ka Government of India mo hakajaka ban pelai ya kaneka ad hoc installment but first installment jong menta o financial year arajar arpuar apulai kapha ban refund ya kaneka unspent balance amount sa Government of India. Pi uyathu yang iba ya kapisa la pelai last moment 31st March midnight 2022. Take order na Government of India ko ang ba you have to spend this fund within 31st March 2022. Te nakaliang jong kikila siu yang ya katulop hakatukapor how by April 5 or hakasan bat reuterik. Te kamut kalahap sa kawai pat ka financial year. Te haka Government of India ka ang banamar pimla ban utilize within 31st March 2022 you have to refund that amount. Ti ulang nang no ken ban yo ban refund na mala dep siu sikno hikas na lor ba kamdap sa ba refund. Te kalalong kajing ya ka state Meghalaya. Te hadin ba ula raise ya kani ke issue hapo Gujarat. But kiwai ki state su kila raise ya kani ke issue mo kila ya support lang. Te haka khandai trik jong ubanai June nakaliang jong ka Secretary Education ka Anita Srimati Anita kala pha biang ya ka Shithi sa support Government of Meghalaya but kala ong ba la revoke ya kata ka order ban pha refund ya kata ka pisah kata ka unspent balance kamut ka sulong unspent on record tang bakala la de ban siu jangiki no hikai SSA ti ong ba menta lakmi lenti ba hagini ki kandidat sngi nakaliang jong ka Government of India kan pelaj ya kani ka ad hoc installment but ka first installment na banta uni financial year knang ban yo ban siu ya kani ka tulop jongi kat badap ka pisa lada kadap baro lai banai kani jong banai April May June kin pelaj baro lada kadap ar banai kin pelaj ar banai te katu ka banga ong meni hakabai dai ber katu ka ar banai pat jong last financial year arjar po ya po ar nakaliang jong ila ong ba insa don meeting bat UCM namar kumba kalong menta UCM umdon insa don meeting bat UCM harangkap bat ki officer ban yakren kerpang ya kemat jongi ki no hikai SSA kata nado ka salary kanika pending salary nang ta ka enhancement bat kumjur ha ka bay dei bat kanika proposal ka bangila ai na kaliang jongi ban ai khambon ka fund ha ka state budget na menta ka samagra shiksha abhiyan bat kumjur ha ka bay dei bat kanika ka jingdawa jongi ban recognized ka service jongki no hikai SSA